दर्यादेगेर बेकायदेशीर डान्स बार, ड्रग्स आनी टाउट्स हांचो शेक आशिल्ल्यान राज्यांतल्या पर्यटन वेवसायाचें नांव इबाडलां। पंच वांगड्याच्या पुताक आनी एका पर्यटकाचेर क्लबाच्या बाउन्सरांनी हल्लो केल्ल्यान फाटल्या कांय दिसां सावन जायत्या बारांचेर धाडी चालू आसात। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन आता ह्या विशयाचेर उजवाड घाला। कळंगूटच्या दर्यादेगेवेल्या बेकायदेशीर डान्स बारांचेर जाल्ल्या कारवायेचेर पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन मंगळारा येवकार दिला। सभ्य ट्युरिस्टांक येवकार दिवपा खातीर गोंयची पर्यटन प्रतिमा तिगोवन दवरपाक जाय अशें मिडिया कडेन उलयतना मंत्र्यान स्पश्ट केलें। डान्स बार, ड्रग्स सारकिल्ले बेकायदेशीर वावराक लागून वर्सान वरस गोंयची प्रतिमा कलंकीत जायत आयल्या। ह्या एका परस चड धाडेविशीं मंत्र्यान कितें सांगलें तें आयकात। I have been continuously talking about how tourism needs to be survive, how Goa needs to survive with a proper tourism model, and how we need to change the perception of a tourist coming into Goa. म्हाका दिसता पयले सच्यान illegal touts जाचेर एक्शन घेवचे on the beach and off the beach has been my demand, which I have been raising to and fro to ensure की ते illegal touts समज बंद जाले सगळे illegalities चडश्यो बंद जातात म्हणून। आता मुख्यमंत्र्याकडे वो टॉपिक घेतला, मुख्यमंत्र्याने डायरेक्शन दिल्या आणि इट इज अ व्हेरी वेलकमिंग दॅट कलंगूट पंचायत टुडे हॅज टेकन दिस इनिशिएटिव्ह ऑफ गोईंग अँड क्लोजिंग डावन दिस टाइप ऑफ डान्स बार्स अँड अदर थिंग्स विच गिव अ ब्रँड नेम टू द स्टेट। इलिगल टाउट जे आसा तांकां म्हाका दिसता व्हेरी स्ट्रॉंग मेसेज वचपाक जाय। ताज्या खातीर आमी डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजम हॅज ऑलरेडी प्रोमोलगेटेड अ ऑर्डर which gave police the powers not only to detain them but also arrest them if required under the provisions of the IPC under section 188. So आज जे एक आम्ही जो सुरुवातीच्यान घेतला, we have always called out to the stakeholders to ensure that they participate and help us, including elected representatives. सो जेन्ना आमी मुख्यमंत्र्याकडे उलयल्ले, मुख्यमंत्र्यान डायरेक्शन जेन्ना दिला की हाजेर इलिगॅलिटीज बंद जावच्यो, स्वता तोय गेल्लो तेन्ना पळोवपाक, एंड आय थिंक थिंग्स नीड टू मूव एंड प्रॉपर मेसेज नीड्स टू बी गिवन। आज कलंगूट पंचायतीन जे दिला आनी केला इज डेफिनेटली अ वेलकम स्टेप टुवर्ड्स वॉट वी हॅव बीन टेकिंग एज अ विजन फॉर क्लिन्सिंग अप द इलिगॅलिटीज एंड एन्श्योरिंग दॅट गुड टुरिजम कम्स इन द स्टेट। ताज्या खातीर आय थिंक इट्स अ स्टार्ट एंड दीस स्टार्ट नीड्स टू कंटिन्यू आनी आय शूड कमेंड देम फॉर हॅविंग टेकन आवर थॉट प्रोसेस अहेड। कित्याक शेवटी जेन्ना आमी उलो मारता तेन्ना खंयचें काम करता जाल्यार रिस्पेक्टीव पंचायत हॅव अ रोल टू प्ले, एंड कलंगूट पंचायत हॅज स्टार्टेड विथ अ एग्जाम्पल, एंड police definitely need to be on a collaborative process to ensure that we are able to curb this type of illegalities and good tourism comes in. सर पण असली जेन्ना रेडी मारता पळय फाटले फावटी पंचायतींनी मारल्या रेडी, पूण लास्टाक रिवर्स तेंचेरूच केसी येता, पूण हे अशें जावचें न्ही म्हणून ट्युरिजम डिपार्टमेंट कितें एक्शन घेतली? टुरिजम डिपार्टमेंट जेन्ना आमी म्हणटा टुरिजम इज वी नीड टू प्रमोट गुड टुरिजम। गुड टुरिजमाक एवरीथिंग मेनी डिपार्टमेंट्स हॅव अ रोल टू प्ले, होम डिपार्टमेंट हॅज अ रोल टू प्ले, पंचायत हॅव अ रोल टू प्ले, एवरीबडी हॅज अ रोल टू प्ले। सगळ्यांनी आपापलो रोल एफिशियंटली खेळ्ळो जाल्यार आय थिंक द रोल ऑफ टुरिजम बिकम्स इजियर फॉर अस टू बी, कित्याक वी बिकम द फ्रंट फेस एंड एनीथिंग गोज रॉंग पयले टुरिजमाच्या नांवार पयली बोब पडटा। So I think things have started moving. It's a welcome step as we are coming to the end of the 2022, but it's a good beginning to the new year, which I think will be a good step for us to welcome good tourists and give a message that Goa is moving towards the right direction of getting the right tourists to us. And म्हाका दिसता सगळ्यांचे आज जे स्टेक होल्डरांचे जे विचार पळयले जाल्यार म्हाका दिसता की एवरीबडी हॅज रियलायज दॅट कॉम्पिटिशन इज देर विथ द अदर स्टेट्स एंड वी नीड टू बी व्हेरी सिरियस एज फार एज टुरिजम सेक्टर इज कन्सर्न। पूण कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोक विचारल्यार ताका दिसता हे डान्स बार बंद करप शक्य ना। हाजे फाटले कारण कितें तें मायकलान सांगलां। 10 वर्सां जाली, हेजेर काय लिगल क्युअर ना ह्या बाबा सामकें बंद करपाक। हायकोर्टान तांकां रिलीफ दिली फॉर रेस्टॉरंट। ओके, दिस इज अ टेक्निकल थिंग। रेस्टॉरंट आणि जे ते इलिगल एक्टिविटी करता इज टू डिफरंट थिंग। ते इलिगल एक्टिविटी बंद करान that panchayat has the power to seal them. Okay, but panchayat with the help of the police, with the help of the BDO, let them do the formality, no? But formality koruni ban koruni to high court hoishi, high court will say all powers rest with the panchayat. How you look at them, how you read the powers is up to you. You can read it in many ways, but panchayat is the final authority to shut down all those illegal activities which are happening. Police will cooperate and help them. आम्ही त्यांच्या वांगडा। जेन्ना तुम्ही फर्स्ट टायमर आसले तुम्ही ते एकदा हंगर स्ट्राईक केलो अगेन्स्ट दिस तेन्ना कमी आसले तेन्ना मागीर परतशे वाडले
बंद जाल्ले कांदोली पासून 3 आहली आमी बंद केली हिंगासोर पासून वी विल वर्क with the panchayat and the government to see that all these illegal activities stop. Illegal जे कोण हिंगासोर ऑपरेट करता विदाउट लायसन मिसयुजिंग द लायसन्स रेस्टॉरंट लायसनाच्या नावार आनी कितें चलयता हें सगळें बंद जावपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.